Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Amakhala makhulu nje engakusebenze feminist street njengoba amakhala makhulu engakusebenze feminist wena umfunani wenjani lentenezi mangathuwenza lengane aphele ngidubule wokuba ngisi Gracias por partir, unyama kuneki. Wena nkoni funani, lati ngise koni. Bofile kuna koni, kakwenze na bonke. Usukulu nalandi nami, watu yasebenze koni. Natika isa kumkiti, watu yasebenze koni. Hayi mina mfethu ngaphoxeka ukuthi hawo ngikhulume lutho nayo bayitshele ngathi mina anginankinga ubona lento le khona into esisazoyilungisa nje mayelana nabalandeli hayi awenzanga mfethu kahle mina kwangiphoxa nje futhi kwenza ukuthi ngikusabe ukuthi hawo le ndoda ngoba ngithi siyahleka ukuthi kanti kusho ukuthi yona ngwaziningi phela izinto yena behleka ngazo behleka wena boke ufike la ungivakashele sihlale nawe kanti mina ngayithatha nje ukuthi kusho ukuthi mhlawumbe bokusifiso sakho ukuthi ngelila ngicabane nami ngoba angangayiboni le nto ngempela and wonke umuntu wayengibuza ukuthi ayikho mhlambe enye into ke enayibanga ngaphandle kwale yabo hayi mina wangitshela ukuthi wena umthumelayo hayi ngeke mfowethu hayi ngeke ngathi mina sengisho ngikhuluma mina ekuyiqinile yabo ngathi hayi ngafika la futhi lokho ngathi mina hayi akwazi hayi mina mfowethu kungabe intombi yakhe akazi uyangibona nje mina kubalandeli angithandani nje nabalandeli ngibone ngathi mina ngikaze ngimbone ukuthi uthandana nayo kodwa uyabona into masuyibona sebekwenzela ne-screenshot yabona awulela nangu yayibona hayi mina mfethu uyangiphatha kabi le nto kodwa akunankinga mfethu uma ukuthi iphutha mina ngiyayikhonisela mina wena mfowethu hayi mfethu uma ukuthi nje iphutha uyalibona akunankinga anginankinga mina ngayifisa ukuthi awu kade awuthi ngenze ividiyo le futhi kwavidiyo leyo ngangithi ufuna ukuyithumelela wena kuqala yabona yona into mina ukuthi ngilisa uyalwa yabona so nami ngingike kube amaphutha akezinto
yabo intombi uyithatha nenhliziyo vele mina ngicela idlule nokuba khona sikumfonelile yabo amtshela ngathi cha mina uyona ngizazuke ngimqonde yabo nakumina uyafona phela ugedeza ufonile manje uyangibuza lento uyixoxele umuntu wasenkandla ngoba bengingakaze ngizena ngimxoxele bengingafuni futhi ukumxoxela ya bengingathanda ukumxoxela ngangithi uyoyizwa nje ulungile emezwe ngomuntu wasenkandla kanjalo useyangifonela kuyabuza benothula ngiyabachazela ukuthi hayi ngempela ivideo injoba enitshengisa nje lo muntu ongangokuba naye iyamphoxa ngoba ifaka nalo blanket wakhe engamthengela wona wa600 ukuthi hawu uqonda ukuthi nami ngilala ngengubo yePakistan yabo uyabona lonto ukuthi seyifaka futhi seyidala amazinga abushelelezi komunye umuntu yabo leyanto sasimhlonipha njenganeciko langakithi elisebenzele lasimele yabo hayi akunankinga ayidlule mina nje ngicabanga idlule kunami ngabona mina ngathi yazi lento ngithathe ngokucasulule into manje ya mfowethu hayi yabo ngayithatha kahle yabo so ngayithatha nje ngendlela engekho professional yabo hayi akunankinga mfowethu ngithi le ngoba ugedeza uzolanda nawe wena msizeka yabo so mina ngifuna nje ukuthi ngiphele hayi ngeke ngisapota lutho ngeke ngisenza lutho nje aqubele nje weyela kusele thina kukanjalo hayi akunankinga nguthabile-ke yena kufanele ngichazele kahle naye futhi ngamkhuza ngeke futhi naphinde naye poste lutho ngamkhuza ngabe ngibe lento kangaka ngoba ngafona mina ngathi kwathi semsebenzeni ngifuna sihlanganise something ngikhulume nawe yabo ukuthi angithandanga lokhu nalokhu